ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajr tadi. Assalamualaikum. Fajr tadi misal silaga enteri na bajo rekong edemu. Ali Abdullah badal kolli misal silaga mihar ogum ngenes demda Musa alaihi salam go wahake ayku. Ad Musa gefan wahaka rega ogum na program nimali gosto hisabum feshigin mire kuriye gendwani em furtama Sheikh Abdulaziz Hussein. ಆದ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂಗೆ ದಾವತ್ಗೆ ವಾಹಕಯ ಹಮಯ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇ ಮಿಹಾರಮಿ ಐಸಾಮಿ ವನಿ ದಾಳಗೊಂಡು ಹಿತಂಗರನಿ ಏಗೆ ಕುರಿನ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಫಿರೌನ್ಗೆ ನುಬಾಡು ದಫಾಕಮು ಸಲಾಮ ಉಮ ಫಹುಗ ದೆನ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಕೌಮಾಗೆ ವಡಾಯನ್ನೆವಿ ಕೊಂತಾಕ ತೋಯೆ ಏಗೆ ಫಹುಗ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಏ ದಾವತ್ ಫೆಟ್ಟವಿ ತೋಯೆ ನೂನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಕುರಿಮತಿ ವೆಗೆನ್ ದಿಯತೋಯೆ الشيخ إبراهيم محمد هذا الله تعالى فرعون إنك كورين هلاكور مفهو بني إسرائيل سلام كوربي هذه سلام كوربو ما أكيد مي بني إسرائيل نا مي فرعونوج إزتا مودلا مي هوريها أيش اللي بيجن ديكان أرجون منا ورا رانغلا صاف كون إنجي كيت قرآنوج سورة الشعراء فانساس نوون آيتو آياتك الله وحي كروا فناني كذلك وأورثناها بني إسرائيل إكان هوري إهنة أدي إتكتي بني إسرائيل ونغ ميهنة تيمان رسكالانغ وارتا كورفيمه مين ألغن من إنغ مي فرعونغ مدلا تاريكيا في غوي وررنغلا صافكو مي واحكين إنغ هنگج دين إبا ميهم مي موسى عليه السلام غريهو نوكو ميهم بني إسرائيل همبنه غتون مي إميهن ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮರುಫುಳುಗೆ ಆಸವತಿ ಬೈತುಲ್ ಮಕ್ದಿಸ ದಿಯುಮಂ ಹಗೀಗತುಗ ದೆನ್ ಮಿ ಬೈತುಲ್ ಮಕ್ದಿಸ ದಿಯುಮಂ ಎಮಿಹುನ್ ದತುರು ಕೊಫ್ಫ ದಿಯ ಮಗುಮತಿನ್ ಬರಬಡ ಫೆಂಬು ಆಗೆನ್ ಕಮವಣಿ ದೆನ್ ಮಿಮಿಹು ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಗರಿಹ ವಡಾಗೆನ್ ಎಕಮ್ಗೆ ಮಿ ಶಕ್ವಾ ತಕುರಂ ಗೆಂದಿಯ ಕಮವಣಿ ಕಲೆಕ್ ಫಾನ್ ಎಬಾಮಿಹುನ ದುಆ ಕೊದ್ದೆವಿಯ ಮಿ ಫೆನ್ ಹೋದುಮಂ ಎದಿಗೆ ನೋತ ಎಮಿಹುನ ಫೆನ್ ಲಿಬೇಣ ಮಗು Allah medweri koddevu man edi ekalek faanu dua kurevi den e dua korema fahuga Allah ekalek faana mi engevi amal korema mi goy e ekalek faanuge appulu gawa asakolun hilega jessevuma den egota mi hilaga jessevum e hila falafalagen diekama wani mi hama kandu ekkala bara baya falagen diegota mi hilaves bara baya mi feligen diyakama wani ei bani israelunge komme darifas kolaka kuli onnane gota mi hila falagen diyakama wani kuli agonu mi rajyege me onne sengen mi bayra suga mi fin kuli onnative ei mi etaga eba mi hum buiman ekashigen wa fada aka mi fin hinga onnane gotuga mi kuli ta Allah subhanahu wa taala mi lavwa meni eba mi hun Allah taala mi rizqu tanavas ko devvi ekalange devvi rizq den Musa alayhi salam eba mihunna mi ega fahoga amur kurvi Allahuge muqaddas rashuge bima wanuman hagegatuga man Allah wahi kurwa fa wani wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajara fanfajarat minhu 12 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi ولا تعثوا في الأرض مفسدين مي سورة البقرة فاسترسونا آية معنى موسى عليه السلام එකලෙක් ෆානුගේ කවුමට්ටක ෆෙන් එදිවඩාගෙන් දුආ කරවි හිඳු කන් හිඟුෙන් හඳානක් ගෙනස් බලාෂේ ෆහිතිමන් අල්ලාහ් වහී කරවීමේ කලෙක් ෆානුගේ අසාකොළුන් හිලාගා ජස්සවාෂේ දෙන් එකලෙක් ෆානු ඒ හිලාගා ජස්සෙවි හිඳු බාර ෆෙන් කෝරු ඒ හිලෙන් ෆලාගෙන් ගොස් හිඟාගෙන් ෆිය කොම්මෙ බයකුමේ එබයකු ෆෙන් බෝනේ jagha denigen fiye tiyaba mihum man Allah de virodin kaaba uleshe timan Allah engevime ay tiyaba mihum bimuga fasada ufadda nuleshe ehwe min algon mennen mi engijje Musa alayhi salam ge qawmuge mihunna kan dimavi gotuge kurkuru wahaka kole den eba mihum
mi kama fahuga emihunna kurimativi anekamaki mi daturu koramun dieruga keimbuimu kandatoga dativegen diu em mikama guligen wes hage gatuga emihun Musa alayhi salam dennevi kama wani mi dennevi dennewma guligen ekale faanu ge dua mi mitaga algon menna fahaga wegen dani e duaya ekuga Allah subhanahu wa ta'ala mi eba mihunge macca man wasalwa baawala wani ei Allah devvi khasa rizqege gotuga mi rizquge wahaka kirt qur'anuga mi suratul baqara ge fansas haywana ayatuga Allah wahi korwa fa wani وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون mi ayatuge maaneki timan raskalaange tiyabaa mihunge macca vilagandun hiya eluwime ay tiyabaa mihunge macca mannaya salwa baawa levwime timan raskalaange devvi rangalu rodin tiyabaa mihun kaya uleshe engewime emihunge uredumakun timan raskalaan kibafulakan ebaa mihunnakan aniya nukurwene names ebaa mihunnaki amilla nafsatakan aniya kura bayakamuga wiye ade mitaga mi de kamegge wahaka mi fahaga wani ekamaki vilagandun hiyalibun emihun e daturu faturu kon ulniruga mi avige undagulu salame vevene magu Allah subhanahu wa ta'ala miyoti fahiko devwaf anekamaki manna wasalwa mi kewmege gotuga den mi halatuge salgon menna miengeni emihun amila nafsa miha warugada niyomatin Allah subhanahu wa ta'ala emihunna devwafa wa iruges emihun amila nafsan aniya veriwamun diekan Allah subhanahu wa ta'ala miwani faha korwaf e hagegatuga min algon menna mi dehawani emihunna mi Musa alayhi salam korawamun gendiya amurtakan emihun kiyaman nuwakamuge war rangalu hekkege gotuga mi wahaka kirit qur'anuga mi gotuga bayan korawa fun ehwima mi wahaka takun algon menna mi engeni Musa alayhi salam ge mi amal fulutaka emihun demunda jawab ade komme gote gavies emihunna mi rasha kari awma ekuga emihunna Musa alayhi salam amur korevi erasha wanna ehen namus emihun ekamabes hage gatuwa hedi dekol mi wahaken algon men dairuga mi faha koran jehe erashuga diri ulun kama boneve mi kannaaninge mi hunna hissin kore bay mi hunna adi enum wes mi bayen arabi qabilatawge mi hun erashuga ule munde mi algon men wahaka midaka rashaki Falastinuga wahaka den Musa alayhi salam amur kore mi hun erasha wanuman emihun bunani timammen nuwanna name den mi wanuman adi usultake beenun korawam wes Musa alayhi salam engevi mi waha kalgon menna kirt qur'anuge mi suratul baqara ge fansas abwanayatuga Allah wahi korafunen wa id qulna adkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada wadkhulu albaba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu almuhsinin maaneki tiyaba mihum miyo rasha wannashe timanaskalaange wahi koravi hindu kantan hingoen handan ko balashe adi tanwaskama ekuga tiyaba mihum ede fadekun erashun kaashe ay tiyaba mihum sayda kura haluga erashuge doroshin wannashe ay tiyaba mihum hittatun kiyamun wannashe nota alamenge edumaki kuffa fatakan afu korawme kiyashe erun timan raskalaange tiyaba mihunge kuffa fata fussawa hushime nikan hure rangalu amal kura mihunna timan raskalaange hew kan ituru korawa hushime ade mitaga rasha wanuman Allah amur korevuma rashun kaaba uluman amur korevuma rasha wannairuga mi bo tirikollun ei me sayda kurumuge maanaga mi annani bo tirikollan wanumasha adi rashuge doroshin wannairuga hittatun mi kalima kiyuman amur korevi de mi kalimaya behe gotun mi rasula garihuga suwal korevani me kalek fan vidalwani algon men astaghfirullah kiya gota kiya kalimeke ekamaku es emihun ekankama hage gatuga dekolo hedi wahaka algon men mitaga mi engeni Musa alayhi salam ge qawma Allah subhanahu wa ta'ala devvi bodati niyamettakuge wahaka algon me miharu bayan koramu midani ekleg fanuge qawma Allah subhanahu wa ta'ala Musa ge fanu medweri korawa devvi eki mu'jizat taka niyamettaki bayaku imamuma hama gamues fude niyamettaken adi mu'jizat take ehnamwes egawmuge mihun ekleg fana
hama dutturata kurimati koramu abada abadu hein gendevi Musa Nizar miya ituru kollawan ule ade me awun hitarani demme me Shakib Ibrahim Ahmad ishara kureve nukta tahuge hama hadisa tahuge mi kuriga komisaraka awun menna mi wahakata balaruga iba fene emihum mi ade Palestinu ke bima muqaddas bima vanuma diumaga magumatiga hingadi hadisataka badar hama wara boda faha kore ekame musakfan arihun emihun wara adya khilaf kamaka edemun diyaka ei emi algona mitaka faha kolen je nukta kid qur'anuga mi waqta algona bayan ko difa wa usluba badarugas mi wara kuringa fa wa kameka enge mitanga ane algona menna mi fennan nagotuga mi bayan ilmorin li wafa mi wafa itaka badaruga de mi gotun Dr. Muhammad Saitan Tawi li wafa al qissatul Qur'an wa qissatul Qur'an ga mi fotuga li wafa mi wafa itaka badaruga vidalu famonani Bani Israel ge mi hunge mi wahakataka badaruga waran haran kurani mi kantatake fenigen dakama egotun emme boda faha kore ekamaki emihun musakfanu ge qiyadatuga emihun firaunu ge mi aniyawar kamar mi salama kurawwa Allah subhanahu wa ta'ala kurdumata kama emihun mi amankamuge aseriye emihun naga wadaneviye wadagen adi emihunna Firauna enage awanuna vegen diagoen Allah subhanahu wa ta'ala emihunge lotaka ade emihunge kurimatige ekan hinga diagoe warangal dekkevesme mi hurihakame hinga nimi emihunna amankamuge aseriya devi adi emihun mi Allahuge muqaddas biman gendiyoma Musa kafana amuru kurawwa ekamuge terega vaniko emihun mi edem fashani waran ada khilaf kamagash ade emihunna algol kone mis ishara kuri fada Allah devi ni'matago matin hadan ko emihunna Allah devi mi ehitri kama inayatri kan emihun hadanati waran awas ko tegga emihun Musa kafanu arihun edem himi fashani timanna me kurimves alukan koraman diya kahala ilahe timanna menna hodawade vashe ade mi wara haran kurane kam algol menna enge Bani Israel mihunna ki kurin bodan alkon kuram diye bay Firaun ei em kalan ke be kabul kuram diye ege turabes emihunna ki ek faad bodda kam ka hadissa Allah shari kuram diye bay efo emihun mi Musa kafan arihu Musa kafan imam Musa kafan kalan kabul koggen efo ga adi emihunna fenigin ngejje Musa kafan ge ilah emihunna be devvi madada inayatri kam me huriya kas pen ehnames ehunna aman kamuge asariya hama devma ko ekandatta emihunna hadana tigendi mi hagiyatuga wara boda agul na visne nuktay mikam ishara kurawwa agul menna kit Qur'anuga mi wahakata bayan ko defa wa kan agul menna engene ade mi wahakata suratul A'raf ga Allah subhanahu wa ta'ala agul menna wahi ko dewa fawe e suratuge satega 30 awwana ayatun agul menna mi wahakata war tafsil ko nota mi wahakata hinga de gotuge wahaka fennenge bes tek 30 asha conference tek sal se banayata Allah mi wahaka bayan ko dev suratul A'raf tek 30 awwana ayatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi ko rawa fawani وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أدميات جمانة كي دين كانوا خرس كربا تيمانس كلانج بني إسرائيل عندهم ehindu bayaka hamaya bani israelunge mihun ay eba mihunge buduta kan alkon ko kotti bayke eba mihun bani israelu musa gfana denneviye musa gfana alkon qur'ane ilahun take eba mihun naves wa fada timam men naves ilahin haddawa dakkawa devashe musa gfana vidalwe hama kashorun teba mihun ni nege bayke ade din awul menna mi fenen sateke tiris novana ay mi atuk allah wahi kurabani إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ميات كمانا كي هم كاشورون إباميهم إغوتيغا تبي غوتكي هلاكو أوي هنغا دانمي غوتكي أدي إباميهم كراموندا عملتا باطل ويجين وي أدي إفوغا دين مساكفان إميهون وداروا بسفرس أقول من أدوها دنجين كنن واهكتا ستيكا سالس ونايتك الله وحي كرابا قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين مساقفان بدارو
ilahu kamuga teba mihunna taka timan hoda denvi Allah non ehem faraten heji mistahunge macca teba mihun ma korava ituru koravi ekalan kamuga wahidugai ade mi ayatakon algun menna enge midiyei bani israilun emihun musa gafanuge ilah imam ade Allah subhanahu wa taala imam foga emihun kufurga magan emurigen da maseke korikotuge wara riti awul menna sura mi fenige medani mi wahakata ka mukhatab koraba musa gafan emihun nakore suwalu es awul menna mitanuga hamawege medi al ustaz Musa Anwar ade me dembe ko Musa nizar go wahakaga me bayan ko dewa hagon menna musa fana gamu gamihun ekale fana emihun alkon kurumattaka bude tayyar ko dinuma edun wahaka ade emihun e gamu gamihun na suwanu kurani khalemen kibege heti budan alkan tikurani hinduga emihun na manisal baga mihun na gamu gamihun bunani hagegatuga timannamen ವಾರೆಂ ಎದಿಜ್ಜೆ ಕಮುಗಾವನ ಎಕಲಾಂಗೆ ತಿಮನ್ನಮೆನ ವಾರೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಬುದು ತಿಮನ್ನಮೆನ ವಾರೆ ವೆಸವಾದೆವ್ವೈ ಐ ತಿಮನ್ನಮೆನ ಕಂಬಕಂ ಎದಿಜ್ಜೆ ಕಮುಗಾವನಮ ekama go kantata ekalaange timannamen devvai adi timannamen kamaka mashwara edijje kumugaana mashwara as devvai adi mikahal kantattake timannamen ene kodde enkamun musafaanuge gaamuge mihu ekalefaana arihuga emihunna me budin heduma ada adinuma eduni den agun men me musafaanu palestina vedodaga tuma me kurave daturfan agun balalairo kuringe vichara ibrahim shara kurihen er palestina go moni war nulafa war jabbaru bay ibrahim bahakaga vidalojje kumbai kama de kalefaanu emihunna ge kalefaanu gamuge mihunna engevi palestina banuma ma allah moga jihad kuruma adi ma allah subhanahu wa taala ekalaage khalil ibrahim ge faanu ge dofulun adi musa kalimullah dofulun emihunna e baitul maqdis libene ko bani waadu korabba hukama bayan ko dewa farne ehnamos shartaki emihun masekke kuru adi e maseke kurimakama mihunna e baitul maqdis patahawan oti ehnamos emihun e mug badaluga emihun me musafana kanderigen dekol hadani emihun me etanuga agun kit qur'an balalar al maida suratuge bihwana ayatum fetigen 26 ayat adi meduga me allah subhanahu wa taala agun menna musafana ekale fanu gamuga mihun meduga mihinga di hiwar wara sariha ko agun menna bayan ko debba afaibai musafana ekale fanu gamuga mihunna ma allah subhanahu wa taala mihunna debba fawa mativeri kama mihunga terega nabi kama verikan lebbi kama adi mi kuring ebbes baykan debba fad matiyere niumatte ekala debikam bayan ko debbi adi ekvoga ekale fanu vidalai ya qawmi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ehinduga ekalefanuga miwahakage jawabuga ekalefanuga gamuga mihun dannawani qalu ya musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fan yakhruju minha fa inna dakhilun ehinduga mihunga terega himene allah birwetu amihako mige jawabuga bunani qala rajulani min allazina yakhafuna annama allah alayhim udkhulu alayhim albaba فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إنمس بني إسرائيل باغا ميهم بودا كمغ مچا بودا كمغ إترو كرمون ديئي إمهم بودني قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون هذا إمهم موسى فانا دي جواب ميئي نوتا دين جواب ميئي إيكفا كليفان مع الله سبحانه وتعالى دنوني قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين لما الله سبحانه وتعالى وهي رباه ميتي قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الظل فلا تأس للقوم الفاسقين هذا ميايتوك مانين أقولن بلا لايرو بيهونايتوك مانيكي موسى كفان كليفانوك غموغ ميهن بدالو هندو واهك هندم كرواشه اي تيمانگه غموغ ميهن تبا ميهن مچا ما الله دب نيمت تبا ميهن هندم كراشه ehni teba mihunge terega nabi bekalun levviye adi teba mihunni raskalun kamuga levviye adi duniyege terenge duwassor ehin evves baykan udevva niyumat teba mihunna devviye ekai sonayatuka maaneki e timange qamuge mihunne budan alukam vevunu fada kantattakun toher korwegamba rashugo bimat teba mihun wannashe ei falastinu kama lievigemve ebimaki ma allah teba mihunnattaka lazim korawwa kandaluwa fa bime adi teba mihun furagahan emburi nugannashe erun teba mihunni gelen megemba bekamuga vegen gadane
den agon miyanni musak faanu ekale faanuge mot musak faanu ekale faanu gawmuga mihun din jawabu 22 onayatuga e bෑ mihun dennevi e musage faane hama kashorun gadafada jabbaru bayaku etanga batibbe adi hama kashorun e bෑ mihun etanu nikumet jomad daden timannamen etanaka nuwannanuwe adi e bෑ mihun etanu nikumet jenama hama kashorun timammenni etana bannane bayakimwe den agon miyanni mu'minun e lashkaruge terega nota bani israel baga mihun terega hemenne mu'minaku e mihuna nasihat demun buni wahaka 22 23 onayatuga may Allah deka biruetuwa mihun terimba adi may Allah iman kamuge niuma e de mihuna debba fawa de mihun bunye e bෑ mihun teria erashuge doroshin te bෑ mihun bannashe hamakashon te bෑ mihun erasha badejjenama te bෑ mihun ni e bෑ mihun derako e bෑ mihun macca gadawe gannani bekamuga wakan kashware ay te bෑ mihun ni iman begen te bekamuga wanama may Allah kibe te bෑ mihun wakil kurashe adin sawi sonaytuga mana e bෑ mihun bani israel baga mihun denneviye e musa ge faane hamakashorun e bෑ mihun rashuga demiti biha hindaku duwahak was timannamen rashaka nuwanna nuwe fahe kalefan hadwa bodu kurabi kalyange a kalefan wada ganna washe adi tiyage dekalun e bෑ mihunna hanguram kurabwashe timammen hamakashorun mitanga ishinde tibe nuwe fansi sonaya miyataki ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ekale faano musak faano ekale faanoge amile nafsa ekale faano akhuge nafs biwa ehin ech milko nuwakam bayan ko debba ekale faano do fulun bayan ko devya ad meyatක maaneki musak faano vidalwi hadwa bodu kore waskalako timanga harunuge faana timanga amile nafs menui timanna ya milko genen nuwe fahe fasigui kiyamantri kamuge daara do ko nikui gawmuge mihunna timammenna demedu hukume korwa faande ehinka may Allah subhanahu wa ta'ala bani israel baga mihunge mi uredumuge natija gotun e mihun salis ahar wanden bimuge terega gana telene go medori kurabbi mikuma ishara kurabba sabbi sonayatuga wahi kurabba fawani hamukasharun ekan ebahi muqaddas wegemba rashuga bima vanun e ba mihunge macca haram kurabbi gembe salis ahar wandene debe nudebe tanen nege bimuga behigen e ba mihun urumashe fahe fasigu gawmuge mihunge macca kale faano hitamanu kurabwashe admi agun menna musak faana ekale faana gamuga mihunna baitul maqdis banuman enge wumun emihun ekale faana dekki bahanata adi ekale faano Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu ekale faana libadane madada adi bani israel baga mihunge mi dekore kamuga sabun Allah subhanahu wa ta'ala emihunna devi azabu Sheikh Ibrahim Muhammad ade demme al-ustaz Musa Anwar ge wahakage ishare kurevi hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala bani israelunna devvi ni'mata emihunna mi Allahuge ihsan tirikon webbara adi dini dunyavi usulun emihunna libigen dia ni'matuge wahaka den emihunna jihad kurman Allah amur kurevi Allahuge mauga ei Allahuge adawa tirinna adi emihunge adawa tirinna jihad kurma ehnnam semihun ekama furagas dinkama e furagas dinumuge sababun emihunna kurimati wegen dia mi kantatta meegaterega algon menna mi fenigen diyei emihun wegen diye hagegatuga malama libeni bayge gotuga ehma waraggina mufassiru mi wahakata mi wahtaka meduga mi wahadakam vidalwani emihun mi beleveni hagegatuga visnu menne bayge gotuga ei emihun libunu e mi mativeri niyametta nikumayege gotuga emihun badalu kolliye e kamuge sababun emihunna mikahala kandattake kurimativegen ade mi marhala balalairuga mi marhalan algon menna mi engeni Musa alayhi salam Allah kurimati mi ko devvi em marhalage masakke mi hisabuga animigen diyekan ei dawatuge ebba nota e dawata mi tayyar wumuge ebba mitaga mi furiham wegen diyekam nunama bani israelun emihunna libemundiya nikavetikama azabun nuna firaunuge mi aniyage dashun emihun salame wegen diyekan mitaga algon menna mi fahaga we nimigen diyei adi emihunna Allah muqaddas korevi ma bimaka hame fasehe gotuga diumuge tanavaska Musa alayhi salam emihunna hame genes devvi ehennames e tanavaskan livma fahu e goy medero mafahu emihun tibi ekama tayyar wegen nune ei Allahuge khilafat nota Allah mibimatiga levvi bin dirumuge khilafat damhatta Allahuge deen kurero masay koran emihun tibi ki tayyar wegen nune
den e daturu kuri magumatiga emihunna me fennani bayaku mihun budan alukan kurati hama fenuma akiga emihunge agida godagen diekan mitaga fahaga koreveni adi emihun beenum vi mi budakan alukan kuran hagegatuga mitaga algon menna mi engigen dani emihun ekama mi islam deenuge usul takan emihun tayyar wefa nekkan adi Musa alayhi salam mi hisabuga mi tayyar wem dani ekalek faanuge Allah subhanahu wa ta'ala ge hadurata ituru baddalumaka daturu kurewuma tayyarumuge tayyarumekkan e wahakatan algon menna fahatun annan ehna mitaga algon menna min engeni bani israelunna e rashuge khabaru genawma bayak fonoma mi engima emihun nodiyakama bara mihaka ekaman amur wevigen diyakama emihun na ferni ei erashuga olemundi biya bayakama e biya bayaku egotuga tibba memihun wannan jihilum wani memihun amillen ihsas wani miha biyawima enage baru gadawegen hinga daanekama den Firaunuge belumuge dashuga tibiru emihunna qibtinge baruge dashuga tibiru libemundi aniyaga matin eru handa neti ekankan du korefa wakama Allahoge amurfulu tanfiz kurman emihun ehindugaves dekolo hedikama adawaitirina jihad kurma dekolo hedikama mi himvumuge sababune saharayen emihun gellego meduveri wegen diyei sahara mi gelduni Musa alayhi salam ge amru ei Allah subhanahu wa taala ge amru yamran emihun khilaf yema sari saharu wanden emihun egotuga ettanun anetana daturuko ettanun anettanun ekkola goswa anekolan annane den anika semihun kurinti bi hisaban aadwe kam emihun hesaswane den anika semihun kurin devunu kommestaka devunu kom ge hesaswane ekamaku deve no deve tane nege ehema mi Allah ge hazratun kurimati korwe warugada ibrate warugada imtihane e mi saali saharuge terega hagegatuga emihunge mi kurige jilu netigen diyei e diuma fahuga mi saharaage terega ufedigen ai miniwan jilekama mi annubuwat wal anbiyaga Muhammad Ali asabuni livwa fornani e jiluge mi hunna mi izzata ekiga ulemuge ruhu libifawiye emihun Yosha bunu nuna ekiga muqaddas bima vankama mi fotuga mi ishare koren algon hiwani evahatan adi fahatum wes algon me wahaka dakka eru ganna mundane ad mire program mi hisabu nimala hami wakilani mire algon me program ga genestim bayen ayta hoge ituru sharha ek madamare badalum umid kuramu program record kuri Ahmed Rashad ufadda Hushayli Ali Abdullah wassalamu alaikum